Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'dah. Pertama-tama kami atas nama keluarga besar Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Penarun, Ansor, Bangsor, Fatayat, Muslimat, semua keluarga besar dari Nahdiyin wa Nahdiyat Kecamatan Penarun mengucapkan ma'asobat min musibatin qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas meninggalnya orang tua kita bersama, yaitu Tengku Muhammad Nurdin Nur, Khatib Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Kabupaten Aceh Timur. Semoga almarhum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maghfirah, ditempatkan dalam raudhatul jannah. Selanjutnya ucapkan ribuan banyak terima kasih kepada almarhumlah Tengku Muhammad Nurdin Nur atas khidmatnya dalam Nahdlatul Ulama Aceh Timur. Semoga beliau senantiasa diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, atas nama keluarga besar Nahdlatul Ulama Kecamatan Penarun memberikan doa kepada beliaunya, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, semoga Allah ridho atas almarhum almarhumlah Tengku Muhammad Nurdin Nur. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.